ya crea un Task Force el Zamboanga City Police Office, Highway Patrol Group 9 y LTO para konsentra con el operasyon kontra el mga motorista quien taman drug racing, ligar el mga peligroso hora de noche o madrugada. Endrantes aga, el concentración del Zamboanga City Police Office Command Conference adentro del conference room de la oficina. Ita encabeza con este junta el mismo oficial encargado del Zamboanga City Police Office Senior Superintendent Luisito Magnaye. Asigun pa con el portavoz del Mando Pulisya Lokal, Chief Inspector Ellen Galvez. Mas sa subía el número del mga tiene ta reklama este tiempo. Por eso, el toma sila action con este asunto. We just convene el propose grupo que task force gayod que mira con este gane problema del drug raising na Zamboanga City. So we consider this serious considering na sitan operate kita na esta area, kore lang sila na otro area for that matter. So we really need to address this. Ta composita con el task force el personal del counter-strike unit del kada estasyon, Traffic Management Group, LTO9, HPG9, DTI9, ELCT Licensing Office, donde target nila hasta aquellos mga shop de motor o tienda del mga spare parts que illegal el operasyon, iamo responsable na mga illegal modification del motor. Este grupo gane, este task force ay manhunto para man-inspect. Una-una man-inspect kita akal mga substandards, mga tambucho akal hindi gayud dapat tambucho tabende ng mga stores man check yase with the help of our DTI representative. Ansina tambien asa tamin kita kampanya onde ay check ya kita ng mga shops with the help of our city treasurers LD aton local government ay check ya tambien con estos mga shop kita taas este mga improvises. Una-una man check ya kita LD ila lisensya. Asigun pa con Galvez, ya queda hotspot el Calle San Jose, veterans, Núñez y otros pa, pero sila preparó asigun sa tal kaso el cambia lugar, estos mga tamanlagasan motor na kamino. Asigun pa con ele, ta sirvi como illegal gambling este racing, siendo grande el valor de sen, el envuelto también aquí. Albert Luna, Dateline Zamboanga.